Nabi Isa jaji de gambona ya to si Nabi Yahya paja ni macare pendona nang mana makaliliang itu iya na dua nabi lay paringati kalahiran na tapi de na pada iya na tunang kamakadayero natal si bawa mauli pada de na pada iya ko mauli de gaga sampajan na iya ko natal mas sampajan iya mauli de gaga agi piyo ko tamang maulu degaga hukum na iya pak degaga makadaka maki bid'ah degaga takdir miasanya maulid apa yang makadaki maulid waktu jajinah ya ko makadaki maulud yang lahir jadi maulud kata maulid iya ko maulud nabitta iparingati nasaba angkay pole nabitta betul ngalay pancajin iya ko maulid waktu jajinah 12 Rabiul Awal agan na iparingati nabita jajangan na tanya matayangan na apa yaro nabita pada inaso na matayangan nge siba na jajangan nge aso sinito tapi arabaman ini lemah duangpan ni monro jasad na nabita karena membicarakan tentang penggantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang kami muliakan dan kami ta'zimi seluruh orang tua kita, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para pejabat pemerintah, terkhusus kepada Bapak Kapolsek Tumpanua. Beliau pernah bertugas di kampung saya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Kalau tidak salah yang kedua kalinya di sini, insyaallah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan bukan hanya menjadi Kapolsek, tapi insyaallah bisa mendapatkan amanah yang lebih. Yang kami muliakan dan kami taksimi Bu Sekretaris Camat, Ibu Lurah, Bapak Haji Rumang selaku Ketua Pembangunan Masjid Jamiatul Khairiyah, ibu-ibu majelis taklim, seluruh tamu undangan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak Direktur Rumah Sakit, ya, insyaallah, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa si pulungi wong Allah ta'ala hilalanna iya on roma barakae sidimi akad tamaraja iya naritu madio marannoki nasaba angkana alimalabina nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nautusuk ko Allah ta'ala dilebot na nyatanawi nasaba nabinta memang Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muttaqin, bukan juga rahmatan lil muslimin.
tidak juga terbatas pada rahmatan lil mukminin, tapi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Ia nama kokoe Pak Bue mamula di mega aga-aga na permasalah katawe karena tidak banyak belajar kepada sejarahnya Rasulullah. Bahkan yang melarang maulid dari tahun ke tahun, justru saya melihat semakin jauh dari akhlaknya Rasulullah. Saya sempat menangis melihat satu postingan ketika dia memvonis Gurutta Profesor Dr. Nasaruddin Umar masuk neraka. Dia tulis bahwa 100% masuk neraka karena Gurutta mencium kening Paus Paulus. Saya mengatakan itu masih sangat kecil dibanding bagaimana Rasulullah memperlakukan orang non-muslim. Ketika dia datang ke pasar setiap pagi menyuapi orang non-muslim, orang Yahudi yang buta di pasar, tapi setiap Nabi suapi selalu dicaci Rasulullah. Diberitahukan kepada Rasulullah bahwa jangan dekati Muhammad, dia itu adalah penyihir, dia itu adalah orang yang sangat berbahaya, tapi yang menyuapinya itu adalah Rasulullah. Bahkan sekali-kali Nabi tak mengunyah makanan sampai lembut dan halus, kemudian dia suapi orang Yahudi itu. Tapi setiap waktu dia suapi, Nabi pun selalu dicaci, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu akhlak na alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magai karena Nabi bukan rahmatan lil muttaqin, tapi dia adalah rahmatan lil alamin. Maka daka bikene iya rotawero makibo status makwaro tua watunna Nabi masih hidup, pasti maka dato Nabi tamaranaka karena dia memberi makan kepada Yahudi, orang yang selalu mencaci Rasulullah, tapi Nabi selalu bersabar dan Nabi selalu memperlakukan dengan baik. Ia naruh akhlak na Nabi meloyal. Angka 23 ampe kedo melebina Nabi akatan yang ngemasak pole risalompe madecen na Nabi mau dijadikan sebagai pegangan berdasarkan tema yang diangkat panitia. Nomor siddi iya ro Nabi sitonganna ia komelo i lairanna maka da sininna nabi na utusu pong Allah Ta'ala kay sama namoji asoja janganna ia kuy buka itu ko HPW irisa sa tau ngajajangan na Nabi Musa, irisa sa tau siaga na jaji Nabi Ibrahim, tapi magi na Nabi tama lay paringati kalahiran na. Jadi ro tau pandri tay puray na pasipulong sininna nabi si bawa suroy na pasipulong manang iro 20 apa nabi dan rasul dan Rasulullah 25 napa na pasipulong makadakega nabi kami na maega de chen na nasabara na pasipulong ni Nabi Nuh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, alimalabina Nabi ta. Yan na riyasang ulul asmi. Di tapalamosan na yun Nabi Nuh, magi Nabi Nuh natama ulul asmi sakbaralada ina iya kumadaway Nabi Nuh gapaje bicara na umana cik di podangi 10 rewa bangkat tometoto idaway makwatu mentalo masige nasi kumojolo muli wakai suruga makanya jadi mana Nabi Nuh tapi sabara bahkan membangka sabara sehingga ia naro asa barakang pabu demi mato na magampang ia makokoy makuran ni tau mule pertahankan ia sang ya sak barakang nana tamakokoy tadi na ule sak barak tapamilo bawa berhasil apa sinetron manito linaita 2 jami manonto tapa manci tau sogi itu ia naro instan makasolangi
de nagaga na ya ko ujian ni de nagaga melo maka na madiawan nila na tappa melo ba misalasay tappa melo manci punggawa de na melo berproses de na melo maka na majama jolo kote oku masige de na melo maka na tamanci panitia masari-sari jolo de tappa me manci punggawa ya namanya ka masola makokoy ya to na namanya ka tappa melo ba manci punggawa de na macah nasabak macawe mi ko punggawa ita pamelo manci punggawa itu nama kasolan iya kemudian lai pasipulung iyon na nabi ina dua nabi apa iya rosesa makanja to nga sasa bara makanja may galicena tapi malampe umuruna jadi sapa ikega nabi maponco umuruna namanya galicena makurang salana yang kedua Nabi Muhammad si bawa Nabi Isa Nabi Isa iparingati kelahiran na nasaba dimento pa dyan namate pa Nabi Isa kaya kami loko langit kedua ipasibawa Nabi Yahya iya naro Nabi Yahya si umuru mematoy apa iya Nabi Yahya anak na Nabi Zakaria na Nabi Zakaria piaray Maryam na Maryam indo na Nabi Isa iya jadi ya dua nabi oki langit kedua monro tapi makaleleang apa Nabi Isa jaji de gambona ya to si Nabi Yahya paja ni macare paindona na mana makaleleang itu iya na dua nabi lai paringati kelahiran na tapi de na pada yana tunang kamakadayero Natal si bawa mauli pada de na pada iya ko maulid de gaga sampajan na iya ko Natal mas sampajan iya mauli de gaga age pigo ko maulu de gaga hukum na iya pak de gaga maka nakamaki bid'ah de gaga takdir biasa nge maulid apa ko makadaki maulid waktu jajinna ya ko makalaki maulud yang lahir jadi maulud ki kata maulid ki iya ko maulud nabi tay paringati nasaba angkay pole nabitta betul ngalay pancajim iya ko maulid waktu jajinna 12 Rabiul Awal agan nay paringati nabitta jajangan na tanya mateangan na apa Yero nabita pada ina aso na mateangang siba na jajangang aso sinito tapi arabaman ini lemah dumpan ni monro jasad na nabita karena membicarakan tentang penggantinya jadi kung katau mate nang kajabatan na ilagga ijolo jabatannya enapa dikremasi magai nasabah amanah yang dia bawa itu harus ada penggantinya nasabah tanggungan angka tahu angka inrana ay aja jo di lemak angka petanggung nanya tema koko maka galak minret di bank kalau miliar dia apa kamu mulai wajaran nih iya tapi dia itu kagak ko masigi edi dia itu pengusaha ko magala minret di bank iya aja temagala minra bela apa angka patut tanggungin apa wading lemak nasabak magai ya kung kainran nate kusuri mundri mapasilolongan ya natuna kada angka inrata atau angka papin rata tatak kita tahan aja lalu tak kada alina mo minrang matu piwa pasilolongan mapasilolongan tongangi makanya kung kagaga tapin rangang tato kami mengyati maka daepong iya pe kodenu lewaja umate uhalalakang iya ko mate ki lepa ni yo poko maka dade ko besori mon dito mampasilolongan tataki mata nga tama suruga apa tatajang tapahan ni mega tuh salapahan asat nalina mo minrang ternyata iya alina mahkamah aja cocok nih alina memang mahkamah aja tapi pada ko dia utama jolo apa deni pertama tay suruga nareko dena selesai masalahna
Iya ko selesai ini masalahna napai kung kasangkutan na yan na tunang kataw di pala kapakaroma minasili kang ngisi gara-garang kalagi tasil ko isin na nalalo ko dara na ta nalepas sapi di pala pakaroma na tawe nasili kang ngisi 500 itaw tertunda ta masuruga magapay di capak lokana tayo lawawang lasay rambutan coba bawang dito tapi ang katapi na melo ka malingi amalan tanya tau sogi ya ang kataunasan na bitta o kumopi pada masyar tawi malalang law pada masyar na ijampu na laibawal loko onrok kami ng matanrewe dena ni timbang deni ti loko timbangange napay malala loko pada masyar ni jempu jadi napay te antari law malalang pada makalato law pasae ro malalang apa iya tu pada masyar pa iya ko to malala law bandreng talusap butaw yalalangin napay dapi capana ya koto malala law monri 5 sabbu taw ya lalangin napay dapi capak na barisangi monri napay 10 tay malalang na ijampu na alena ang kataw makoro niga nagkaday na binta taw masidakay denis sangi makadaniga na sidakay taw isidakay deto nis sangi makadaniga sidakay meloki ka law Pak Guru ki carana magampang law ki oko pasantarenge law ki oko panti asuhange law ki oko sapaki pada masigi Jamiatul Khairiyah kapalana law ki oko masigi Jamiatul Khairiyah tanay pambinana makadang kaganana oko kasiasi tidak mampu ya ko makaday angka makada aja mo pasiruntuk ka aja to na mo podang asalna tapi aja tomu podang ngerona nae iya pawajarang di sekolahna gang kaselesai ina rona sanabita tau masidakai denis sangi makadaniga na sidakai tau isidakai de tonis sangi makadaniga sidakai aja nanti sangi makadaniga rahasia kang belajar tak kada oh ya anu asanna de nawa diri sasanna de to nawa di ita tauna jadi ako si runtuk hikmatu ya ronanae detis sangi makalaya biasa pasikola ye deto ni sangi makada ale na pura wajarang nga sikolaku sehingga tidak ada ikatan tau make tunasan nabita napay malalang ako pada masyang na ijampu ako malaikat dibawa ka ila rafiqil a'la di tempat yang sangat tinggi ternyata tau sogi pak yang penting melo yung po chale esesa napasipulong itawe na panaling ampalo tak 20 sabbu 50 sabbu napamapoto isoting ay pares saya tu nenay jampu ay gapo mo pamatu itu ya tapi itu kagali amang saya kasih amalannya ya. Jadi itu amal rahasia. Jadi masih dah kaki dia dirisak. Ya. Supaya dia ni sama kerani gaji ronana usidak dia dirisak. Ya ronana dia tu ni sangi makarani ka pasti bola ka. Nah, itu makan jalan. Ya kode tu layaro ya kong katau milau sumbangan ya wana cek dek. Kong katau milau sumbangan talengi goncingon roa dita. Ya mana ya roh kay risa milaw ito ya lengi goncingon rodi supaya ko malay di deni risa makadasya ganala marajito ay marajime may tami mangina pertama suruh ako mako itu iya
Ka iya ro jalur khusus manang iya ro pak, dia nama gampang, de. Tapi iya naro lalang, dia nama tamat aja. Kaya gaji takatai, lino ga manyamang atau surimonri, kesurimonri ka, surimonri, lino imonri pi. Talin ni kali guncingon radita, akala jolo. Iya kali, itu. Nasaba iya ko ale na malangi ale na dena ni sama kada siagi asidakang na makadai po Allah Ta'ala ko hadis sa kutsi na nigi atak ko malinga dena bilangan nga nalinga dito bilangan yu parewakang ngin kira yu po ini layak katan ni di kadalay pagilagin lauca apa aja ang kasi tu baja makoy biasa ka makutanatanak ko tau panrita pa hakiki makadaka ke gaji roa amalan ibadah mana salatu makadai guru tatelu mana salatu telu nomor si di salawat mana salatu apa nabi tarimay nomor 2 istighfar mana salatu nasabak kuang Allah Ta'ala nomor 3 pasidakah iya ro 2 iya ki memang moka tapi iya pasidakah maka daka nang kayaan na maka dia nang katau masidakah naria dia diterima atau ya sangeria puji riale atau masidakah napa manoko maka tu maka nanti tu lebih jelek dia mana mengingi jadi sedekah yang diikuti ucapan yang tidak baik itu sama dengan tanah yang melengket di batu kemudian akan nawai busi dia gagal maka mau cek dek lara tak ada sisang capu sisang tapi setelah saya mengkaji di tasawuf angka pak dongan dan nabi tababu itu yang kadang membuat saya terharu angka pak dongan dan nabi dua nilau puang iya ko masidakai umakku aja na tau masidakai milau dong tau matarimay pasidakah na bali inabita jadi aku masidakah ki aja na tilau dong tau matarimay isur milau dong magay nasaba iya ko puji riali ria tau masidakai dega ga tau matarima pasidakah ria angkaga tau puji riali ko matarima pasidakah dega ga tau iya ko milau dong tau ikhlas tau mariwe itarimi pasidakah na tau ria gara-gara doanya yang kedua ang kamu papakilon na nabita buang iya ko iya ro pasidakah na pedegaga apalan na wad dinalolongan karena keadaannya maka saya minta kepadamu ya Allah berikan balasan kebaikan kepada orang yang menggembirakan umatku coba kan alingi decit tau purior na kung katau nasabari alena na mariyo umakku angka katau yaling pasidak ka dia na mariyo angka ka mariyo manang nasaba yalingi pasidak ka jadi namo puji riale namo ria ko yalingi pasidak ka na mariyo tanyami apala pasidak ka talolongan tapi apalang purioran nui umat na nabita itu doanya Rasulullah jadi aja tamaseke aja tak kada dia tu gajerona ria aja lah beremoy iya tu ampai mata putih itu ulama kita dulu tidak pernah protes itu tanpa nama 10.000 karena Allah 50.000 haji anu 100.000 pasan nih dia nama rigaga maka ada puji riale namo puji riale ko mario itu matarima tatati lolongan apalan tanyame apala pasidakana na lolongan tapi apalan na periuran nui umat na nabita tuh barakat na nabi luar biasa itu kemudian agak pipak dongan na nabi tak ada puang puang iya ro umakku nasabak maponco umuruna tapal lepi-lepi renga amalak madecin kemudian ia ko maki buah idosa cik di natoki ia topa toki pokok dia natoba
tapi ako toba ipot ta si Lewi Deche manjaji 10 tegere yan nakapa napake pajabae na korupsi jadi yan nakapa napake pajabae na korupsi pak maka dia ko makibua Deche palapi-lapi nga iya ko makibua ta salachi dina iya topa toki pun na rekode na toba iya ko toba ipajaji Deche tegere yan nanti ya ampai kong katau cede-cede makada neraka cede-cede tamaranaka cede-cede makada tau malah satu iya nabi tamakku manibati nami patamai suruh gamana kamana tulit tamaranaka iya mega tau makoko hak desa na nabi tanapake patamai ranaka umat na nabi ta hak desa na nabi tanabaca jadi hak desa na nabi tanapau tapi roh hak desa napake untuk patamai umat na nabi tananaka itu kira ya na romai makoto tahlilan masuk neraka padahal nabi tamakada iya ko nabaca la ilaha illallah ya na rupa kabaru itapae siratu tau tai kapere nabaca la ilaha illallah manci selang masa selang baca la ilaha illallah tamaranaka to malah satu ya ya madari katu mak baca yasin itewan ni juma na salah katu nasa bidah masuk neraka mana kaya tau mengaji tamaranaka na iya ro korang ikui baca dia dapat tamaranaka baca nak tau mengaji tamaranaka malah satu ye magi wakana malasa nasaba iya ro alena napatama iteranaka gara-gara mengaji nangga ite ko mengaji makada mana kaji khusus kawan ni juma baca yasin baca siang wani-wani iya ko dia ni khusus kami tahu dia ngaji na dito na waji makalaki ini iya ko ipanan nungang inay deceng aga perintah na dasar perintah na mengaji sunnah tanya waji jadi kapanpun ya miko kui WC aja na ngaji napay madang ma'udzubillah aja na ngaji kalau mana mau aku meringerang dia na marigaga pa po Allah Ta'ala maringi paringerang tapi aku meki mengaji aja nah tapi selain itu silakan baca Al-Quran na syafaat na korangnya Pak Bu dia na pada syafaat lain nabita oko pinaraka nalay umat na matu na pasu malolisu nabita tamaranaka genteng umat na masu na tilo suruga tapi ya korangnya syafaat na nalawaki supaya dia itu tamaranaka nalawaki na dia dicalaki lala kubur makanya suratul mulk tabaraka tapala lalu supaya dia akan laki pacala kubur ya kociaki hancur watak kaleta utu jasad baca surat Taha sebelum subuh di semua Taha toh semua bu kita baca ya roh dan ini surah YouTube Pak ya makokoe tadin ni tadiana Taha na baca YouTube iya megatoni tau makoko apa dia na ngaji iya kemudian ini seperti saya sampaikan ini jadi iya ro nabi tak Pak Bu malah nak gangkul yang parik sarikwamin atau salama tapi memang ciri ibadah sempajang aja lalu tasalai saya kemarin sempat ditanya Pak Ustaz merepai je ka agame merepai wi asa to masa padalle da aku tahu salah-salah nahi manang kadalle musapa napa mo lupai to malekoi dalle alasan nama sapadale tapi nan lupai yang memberi rezeki tire alasan nak kali na sampaja na sama sibu sapadale piku yasan na puang Allah Ta'ala mapunay dali ali na maturoy masa di mo lupai puang Allah Ta'ala na gara-gara dali mo sampa mesti na si balikangi mo lupai masapadale gara-gara masampajang mana kasih balikan na lupay masampajang gara-gara repak gitu kira coba kira jadi aja lalu Pak Bu pada rekilona na pinrangang ite oto na taurusu talupay taon na makoro di may gatungaton to makoro bayne naman nasuangang nanri na sunasuna na lupay bayne na ini kata makoro di iya
bainena makibor ang iway pala, bainena makibor ang isarapa, bainena sasaka ang iwajujuna, tapi nalupay bainena. Dito gagawin ko tahu madura ka mana yun to. Ya kung kalakay makorbo bacangi surayasin na masija makampo. Iya. Dega cawra jingi zaman na makunray itu. Ya tiya upa-upa telu makunray para kay laloy. Nomor si di Indo mo nasaba dega ga pintu langit tatutu kole na mangilong tabuka man. Yang kedua istrimu. Kenapa? Karena 3 kali lebih cepat doanya dibanding doamu. Yang ketiga anak perempuanmu, karena kau tidak disentuh api neraka ketika dia menjadi ahli ibadah. Telu makunray. Indokmu bukai pintu nalangi. Degaga wali lagi milodom dari lay tahan. Tapi ia ku indo degaga. Semua pintu lagi terbuka. Istri lebih cepat permohonannya diijabah. Kemudian anak menjadi perisai dari asap kubur, menjadi perisai dari api neraka. Nareko pas sempajang, tapi anak makunray. Ya miko degaga na tamakunray sak baraki. Ni gesurit itaki buah imaiga. Kada cia jaji, aki buah 12. Tentang ke makunray. No? Makanya anak perempuan itu menjadi syafaat. Iya. Menjadi syafaat. Terjaga ya, baineta. Nasabak magay, orang yang sangat cinta kepada istrinya itu tanda orang yang beriman. De panasukku tepat natay ko din na makanja papujin na lang ko bainena. Yan ang kataw tulipan rasa-rasa bainena ay marajit to na uruso dalena. Iya. Tapi kami toje tumakun ray mapan rasa-rasa to ngat katano. Ang kato tumakachigap. Tapi dito kago ko siwa de gaga de ka. Makanja mana makun ray do ko siwa makanja. Sabara ko matinroy. Iya. Kemudian iaro nabita tu makko manibate ng makka idaraja na makunray. Apa iaro watun na nabita ina dito kangka na makunray degaga. Ang kalalo ng kana pertemuan punggawan na Yahudi ci di minabahas makka dia makunray tahu gaji atau barang. Ya miro? Tahu gaji atau barang. Jadi nasilnya kak. Jadi rumah kunraya maka makunraya makunraya tahu gaji atau barang. Ternyata kesimpulannya tetap dia mengatakan adalah orang. Tapi rumah kunraya degangkan. Lai pasisele barangnya nak kamajarang indrang. Ya kong kabainena nang kainranna napoda kadali baine ko siulan na lepa inrakko onrode nagagangka na makunray ang kay nabita pole ina makko manibate na makkay darajat na makunray degaga warisi alingi makunray biasa yalingi si di dua ko arane aja tak protes di makunray makalade na de ci di yalingi dua tawana arane de lalo aga biasa tawata nala de cin nang kanabita tapi nak kalau itu binabita maka ia roane 2 tawanan ia makun raya cidi jadi ia makun raya ko malakaiwi talu ni tawana pak 2 tawana lakin na cidi tawana lena ia roane ko mabaini talu to tawana pak 2 tawana lena cidi tawana bainena itu sudah adil. Iya. Ada talu ya biko double ibainena biko tawana. Tapi disuruh kimak bayinya wah tanpa bicara tu bapak-bapak itu padahal namanya roci dia itu nulis 47 ya. Makanya upasangi wanita ini sudah diangkat derajatnya bahkan makanan nabita iiko makun raya ko melo ko tama suruga apa mau mujagai pakanjaki sempajang
puasa, syahwat dengan ridhonya suami. Idi menipiti ke pintu na suruga mi tolak tama. Tak buka manang. Tanya roni ya he, makun raimi. De ridho suami, kemudian syahwat, kemudian puasa, kemudian sholat. Ya kong kajanda kue talu mani. Iya paling lakuin itu. Tidak usah mengejar lagi ridho suami, kata lu mani. Menjaga syahwat, sholat dengan puasa. Weh, iya dia roni weh masih samopa. Iya na tu ampai makun rai ko din sampajang. Na din pangajari ko lakay na din ang kana peringara lakay na tatay chala lakay. Iyo po ko purami maperingara na din na melo may nga makun rai ale na matigan ruso. Iya. Jadi pakanjaki bu logi masige masampajang ang kami mamuja itu hadde sa makada iro makun rai makanja iko kui bolana masampajang ya ko kui bolana makanja iko kui lala kamarana ya ko kui lala kamarana masampajang magay amangi nasaba iya riolo cik dimi masigi Yahudi ralla nasapa atau tamay salam melong punui nabitta lagi si panrasalasa sahabat lagi malah da ini tahu biasa betul na dia pernah salang imam mewatoi yewe jadi makun rayena mancaji korban mitau inabitta kalau makun raye masigi sehingga makale ko makun raye o kono bolamu masampaja ya kok bolamu o ko kilala kamaramu tapi makana bitta iya ko melo imakun raye mullo masigi aja muatian ang kacapak na hadisa maka dah aja nano ke masjid oko na boleh iya pe kalau ki umrah aja na talo Masjidil Haram masampanya ko di hotel magi nang kahades maka dasar yang paling bagus bagi wanita adalah yang di belakang na rekode nalo masjid makun ri dan kenapa wanita dilarang ke masjid karena aja nalo masjid na palo pasai na palo kantor apa dia masalah iya loki mabere jama buat iya maiga tu apalan dapat bere jama ajene ki oko bolata na pamalala lo masigi we tali repatu apalan pada ko tolo umrah ka cicang angka to pa boleh ya kibora ko suruga anna pulona kamara na nasa nabita tasi die kamara silo pakita si di atumpu ka pakita iya maka nyama aja na ko pa masigi to majenne okui bolata majenne ya kok kui bolata na WC ni aja to ku WC we sama asamo tapi makarro bisa liwan na WC we tonroi mak jenne ya ko mak jenne ki khusyuk memang tapakanja ki ko to mak jenne ma bismillah ki pakanja ki peringarata supaya makanja ika khusyuk atta masampaja ya na deta khusyuk mak jenne de to tule khusyuk masampaja magampai tanrai ya nang katau de nule khusyuk jenne na masalah ya na makanja mo jenne ta insyaallah khusyuk ki masampaja. Wudu itu sangat mempengaruhi sholat. Iya nang kata umat jene na tulimanan na. Kata nasa sasai puluh lima tu abu sikap mem kena sa. Kata nasa mapare dewa ka tu apa makali momon maju mata air lagi matu dia na awe. Ya ko masampajang itu na lupa itu makala sen rekatal lu diga jero pa diga. Akatal luka ka jero suju dapat kedua. Lupa imanang itu. Iya. Iya. Makanya kau mak berejama kita menyamang. Iya. Itu agama itu Pak penting sekali. Loki aguru ki bu majelis taklim. Aguru ki paya makun raya nak guru ni insyaallah. Pamika tu makun raya na pahangi na tunda-tunda sampajan na tamu ni loroi dia na sampajan. Tati dua pime na sampajan. Halangan. Tati 10 2 liwa 10 5 menit na tama loroi. Monroi mak bisa panne si tangana si di tapahalang magani ko makiro iya makun ray makewe lay surut tolay sampajanna ko paji halangan matu mesti na qada iro sampajan lorona nasaba nadapi iloroy na dena sampajan iya na riyasam menjaga sholat. Iya ko tanalapi loro na halangan ni nalebat sampajang tatolay wi ko pajay itu yo porone de na halangan
itu nyaman narone de ga lampu merah nah materu iya tapi ya narone di nasam pajak bahaya tau pak iya ko ya mau ibadah ta jaga iro aja ta maselang ya tu dale anu purana to ko Allah taala asapa dale muki apa angka pala nama sapa dale ya ko meki mega palata namo wai rinu mi makwa pahi lainung wat dilolongan 10 palang 10 baraka tergantung niat tak iko to malawe aja nalan suyinu ya katani-tani jolo na sa tauban dari tapah hakiki ni baca salawa kure baca salawa ini akan ngepo tapancaji nga pak bura ya wae ko tanu kure watakaleku epong tapancaji wi ya wae untuk supaya magala ka makasiwang tapak baraka ya wae pungi supaya deu pigau dosa epo tapak baraka ya wae ko winung ipungi sumati nulu ka makasiwang supaya tatambay tapakku epong ya wae ko winung ipungi tapak baraka ka nga tapas salama ka nga iya kong katau patin yan cede teme tanyakan nih epong ya wae aja tapassu malalai jalur kancing tapi okko na pusakku tapassu pong aja na panrasa-rasa ka untuk maloli sulo WC napa bismillah ki tainuni cidi si botolo wae tapi 10 baraka ilolongan dilalenna nasaba apapun diniatkan itu akan didapatkan yo poi wah mendadak sa dibsulong iya jadi itu nuna babu namu meki mandre makotoro epong iya andrewe kotame tapak barakai epong iya andrewe tapak tapancaji wi pakedo supaya mata dati untuk makasibiang aja na to makutu tajagai kotame andre tapancaji wi pajaga Korea supaya dia wakibu dosa illau dongi jadi semua yang masuk itu menjadi doa ye kotamai na bantu ki supaya iman tetap terjaga maku itu to pandri tempe de langsung mandre yo po na mondre mako kasi galulu ya sinai tala coba sih ga imondre pina bismillah sisa nama pak diwatan ape makan Allah pun napai mainga nggih ini pentingnya doa pak mega tolo umrah mega tolo tapi aku ya aja natalo li sulo umrah iya ku cican nasi taung maya tu mega toni cican 5 tahun apa mega gaung kosona mega gaung kosona dan ibadah pribadi mi napa ni kong kagaga pak ibadah sakral na tumalau li su jamai tak detu sakral na tatana ini gare tau pamulangi pole umrah si bata wa kataluin na lawe maga pa pinadinna padaga sakralnya ketika pertama berangkat dan yang berangkat berulang-ulang dewa tengi lo de maka maki maka teng ustaz telah mengumrah dewa tengi tapi angka ibadah makan jalan dan makokoe agah tabantu itu kasih tabantu pak kepala korange tabantu anak masih sekolah tabantu apa iya ro mananungan ngapalan angka pondok madrasah angka madrasah may bagong ko masigita tabantu iya ro magi wakada iya ko pasantren ibang makwaro amal jariana telu aga waladun solihah yadaulah mana sadi apa anak soleh yang mendoakan apa iya ko pasantren mana anak soleh tanya anak salah anak soleh pasti nilodongangi yang kedua sadakatun jariyah mana sadakah jariyah apa iya ko guru nama pak guru anak-anak yang makapala apalan na pak kepala apalan na guru na ipasipulung nialet tau masjidak kay makibuah bangunan nasabak dega pak kapala dito ga guru mak pak kapala kan dega onron na tasa kami cede apalan nero ko mabangung imakoro liwa egan apa makuan itu nak kada nabita tau bangunge masigi yaki buara bolo ke suruga pak liwa metega apalan na pak bange apalan na pasari saringe apalan na jamae apalan na imange apalan na pengurusue ipasipulu manang napa yaleng pada ganero yaleng itau mak bangunge masigi tapi deni kurangyon na apalan na tapi imange dena lolongan apala pak bang mak munge de nalolong apalang imam tapi tau mak bangun masigi nalolong manang ya ropa magai dega ga tau bang dega ima dega makmu dega pengurus dega pasar di masigi kene dega masigi ya tu ampai kong ka tau pak mak bangun masigi namu masum pami pam masigi ta
masumbang angka bola atau kusuruga aja tamaselang nabi ta makana mambana masjidan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah lai bangungang istana kulana suruga namun eta sampajang maka dia na sampajang stas masumbang namun dia na sampajang angka to bolata dia minta tama iyalah talang pagi ka maparoy sadako na saba taloy wilaya na bonroy sa 9 hari di Papua baru ke Kalimantan 1 minggu baru ke Palembang 3 hari kembali lagi ke Kalimantan 4 hari baru ke sini 3 hari di Sulawesi Selatan kemudian kembali lagi berangkat ke Kalimantan di maparoy sadako itu gara-gara main tanya karena memang ada mai itu yang merusak suara ya rumah tan restoran nama dari Pak Kontak karena magnetiknya terlalu besar itu menarik kita suara itu ada beberapa masjid yang begitu jadi itu merusak suara sebenarnya tapi mana samutan kali ngadi iya kayak kan igang karona bu nah lupa ini kena gangka oh naik ngerang ibu gangke rumah bangun masjid lolong kabolana dia datang bersuruga makanya asam pajangi tasidaka supaya tamaki nang kabolata tapi angkat tu boleh angkat tu tay bangun ngak boleh ku suruga bu maka tandre ron oki cupuk na suruga itaro angkat tu bulu na suruga kega tau de na pangewang na pakalangi elena na sabaci isi salah tahu 7 tahu 7 tapi dena pangewang na caurangi alena na sabaci si salah maka dia cocok kak tapi ya kuma pangewang ya si salah kak taro na mengalah ya tuto yaki bola matandre lalan na suruga yo pwede sesa nasan namo salah kak kumewa mo katawa ko ato nasa de agato katuto salah to na dito na to mewah mo ya itu jadi masalah itu tapi dito ka kodi alhamdulillah degaga kapan din ako iya kemudian iya ro nabita pak bu tau de nagaga tau pada sak barakanna de to nagaga tau pada tanre na papujin na loko bainena termasuk Khadijah jadi yang kanang kanabita na terlambat rewa na denau to Khadijah buka rangi pintu waktu na makatok-katok apa iya ko nabita makatok-katok halus sulak dak dena pada ini layakatan nijo pala cak tangga ini rongko pura piro ko napa makatok-katok ya nabita makatok-katok halus dena na nasa matinro ni kalai matinro memang ni liu ni nabita ko yolo na pintu na pas subuh inoto Khadijah nabukai maka de nabita langsung bawi liman na bainena milawadang pamaraja na sabama kali terlambak kakasih rewa coba gede yo buka apa kini di khai ga tempat tu makan mana kam lama ko makun re batin rumati itu nabita kemudian makan jalan da tu pak burana nabita Khadijah burai yana tu nak nabita ia kodena nama sengar Khadijah de nagaga makun rei masengar onrola de na taro pas sengar Khadijah padahal 40 tahun na ibu bayi ko nabita 25 tahun umur na nabita kalau lu campenga pu bayi ni janda 2 malakai 2 tu anak-anak Hindu mana ngasanda angka cidi ahli sejarah maupun umur na cidi iya naro nabita na pubay ni Khadijah di umur 40 jajitannya tu malolo na makun raya na masingara tania maka nakamaki malolo ka masingara ide namo mato ako makanja memang tu ha iya dah jatah ka na malolo makai ka malolo de na isenga
Tania tulolona aja takada mato anaknya Ustaz di tania apa Khadijah 40 tahun umuruna ina makko mani batena nabi tasenga magai ia korewa ina bitta pole ma dakwah rewa ina bitta pole ma musu ina tapayampeha nabi tani paliu ko popanna Khadijah o kometi panna Khadijah paliu iya eka tanai kibo biasa mo tapaliu-liu lakay takopopatan baine kunru memang angkat tu dakwah ilmu sekarang yang terkenal itu agak dikenal sekarang ilmu neuroscience. Di sini ada direktur rumah sakit menurut penjelasannya maka magi rona binta nah memang ternyata iro cekung ukir pusat sarapel kulit luar otak kan hipokampus dengan amigdala itu. Nah kulit paling lembut itu adalah paha. Ketika dia bersentuhan dengan leher maka itu menjadi terapi tersendiri. Magi patinju ko pure matinju pajai ronde kasih di nielenges batu ditaruh ko cakonna pak macakke supaya sarapnya tidak tegang. Jadi ya ko masesay tawe ni paliu ko popange manyamat tu papinadinna yana tu ampai tau sakratul maut ipangkang ulutio ko popange supaya manyamang lakay takong kay pole matakko maga tapaliu ko popatabu napata sapu-sapu ulunna makaleto pandritay iya ko matinro yo ko popamula kay mo 10 mili mamane matinro na chau ko si jang nyokon rotinro ito bu ta coba-coba gare ko maja iya yang kay lakay na tajaga ije lakay tabu pamakatoji ka makunray iya minamagaya wattu na darah sisan na mapura malakay di na jampang yalina masusa papina di na lakay na nasalay wi janda ba ni na mabalos awe magi aja janda ba ni na pirang janda ba ni na pa magasana masakingker aga sana bu aga sana maskara sakingker aga ay pajai ni pakai ya robo angka tu punggawana skincare so gimana malibola makaraja na ditamanan na pakai ro makadaki makanja mage aga lo makanja na salingku batiro lakay jana ega pabalo skincare lagi salingku lakay na palagi ko ini aja na tania maka na mapu aja na jeta na mapute tapi mawolo pala liman iya namo maga pute ta ko to limata musu ki dito ka pasengar ta coba ni gare kumenjo kalakay ta kasih senyum lebar ale memang ni senyum terindah napata sapu-sapu palipalin na tapodangi kada salama ki deng utajang itu rewa tulina sehenga ki angka kirewa si jaki gare dupaiwi napata patudang ko kadere napata tanay aga waki borangi sayang kopi teh atau air putih ya ko makale way putih bawan na tabawi sarana napakilo makiborangi manyama papina dinna pure tapalina ka way pelana napata podang makale istirahaki dulu saya meka makiborangi nanre meka lo masarayangi anre tappa matanna papina dinna monro bolai yo pokoknya penatuda kyo boleh mang menapangka dede betul masih mama awe mana kamu nak tahu makwa na cau-cau wartawan penatuda tahu kato-kato tu makunray pada jasa magi na mega roni na birang yo ko warko penanya ko bola nasa bayo ko kiwar ko petanay pasang apa pak mau makan apa pak iya pokok kibulan kyo boleh mau napang ka awe masih sekali membalas mau no wita be mau tapi kami itu ketani lah ibu pernah dicurigai
Pala ikut jok kay din na pau-pau ke bawah, itu bahaya. Pwede arone dia tu biasa surprise. Ya komeki lah tu bola tu si Messi Beneta. Kalau kau nak lalang di menuju nak lo boleh mungkin sekitar setengah jam 1 jam nak pakai tu supaya mak belum memang ilat Beneta. Aja nak kena surprise. Ada surprise lalu nak boleh ada purang yang belum mana ingat. Ada surprise. Makanya dalam agama itu pada miko meki lo bolana tahu tak podangi aja tak dalam tu pinirita de tidak boleh kalang kabut. Makanya itu biasa waktu Nabi tayutu sutel yolo angka jok pala yolo na podangi maka medo angka yano si bawa angka nyok kolalang itu untuk menyampaikan apa dia HP yo buka kokoka menyamang kita menuju rumahmu OTW wah selesai. Iya supaya aja nakalang kabu tahu boleh dia nagaga atau malagay kama bay dia tak boleh dia gagol lana dia gago pinna dia gana pasadia capu gasna napalatu kinasa dia nakibuan lagi way pala ni gasur ko latu bawa makiro itu agama mengatur itu itu gaya surprise. Jadi penting sampaikannya Pak maka ketika makulai tapi makulai makuka menyaman nih Pak HP namanya iya yang pai mega perceraian terjadi makuka apa pada jago mana nih iya arwani we dena nama lada manu masesa apa angkanya asal laundry iya iya di makulai ya kode layani lah kita masalah memang mani tapasak bamani nama nasunan ya to doka bamani kalau tahu COD mana mani mata telefon mani makulai kutu to ya tu namo sulara na lakay na tawi mana to sasaka gi makulai kutu ya dito kaga ko market tili maniaga dito kaga yan ang kabay ni makoro pa tambay bi makura jamang ni buat kemudian pegaiwi salawa elo nabita nasaba de nagaga ibadah talun rupa barakana kecuali salawa magai cicangi masalawa ko Allah taala walai pamasa ke 10 cicangi masalawa malaikat milodong ngi mangolo di po Allah taala supaya dapat dosa cicangi masalawa nabi Muhammad SAW tarimai langsung kemudian dia akan memberikan syafaat kala yaumil akhir pegai salawat engkau nak salawat ro bacangi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha pak burai ya roh yenang kala sakta nadena nang katangan ni doktoroe baca kesiratu ya napati lo barakana baca kesiratu yenang katangan na doktoroe maka dai ide jika pak bulan ala samu masih uji coba ai baca ni ro salawat yana riasa salawat tibbil qulub Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim ya kumigala anda ya gaga tabutuhkan maka dan kerona aku masih koleh angka tiro kasih di masih koleh angka tiro cik di butin angka cik di depa gaga jamanna angka ro salah sai ni depa nalah kaye angka toro na aku deje gaga to pau yena ro tabaca Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin tabaca kapitul 70 insyaallah magai lai mudahkan engkau hajat-hajatan apalah ni kan cilat dah dipacangin mako bami pe uluna dia apalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin apalah depa Allah iya mana petamalkan tapalamu surah al-insyirah tapalah al-insyirah isemua sang al-insyirah alam nasr tabacai akasiratu lalan nasyesuh kasiratu sesusiwani kasirati baca ajak na tanawana waini maka dan kamu ke zaman anakku
kilrimon romatu majama ajana ya bannaru tabaca kasiratu alinsira tapan nanungangi setiap hari namo halangangi tabaca tidak masalah karena dia adalah wirid, baca saja terus agak barakan insyaallah puang Allah taala napalinna kangi anak ta ukun romatan redi kung ka urusatan lumuyang itu surah khusus akasiratu tilawi barakan ya napura na tabajak sila ay 200 ko ilei 200 ko tangasoy 200 ko sarai 200 ya 20 ko subuy 20 ko loroy 20 ko asarai 20 ko mangaribi ganun ya komeki cica tudang cica na tapi megala metala itu dah di jadi 20 biasa kita pak guru maka dah ya kuto selesai mas sampaja perlu ipalena ilima atau ko watangi sebelah kiri ibu jari agak didorong sedikit naik baca alam nasrah katelu kulallahu katelu na rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir dibaca katelu agak gunana ya kung ka agak tak bermasalah selesai memang napakilat tu tahu merusung kagi kung ka agak masalah dimudahkan barakatnya napa degaga na takasiasi ko napa barakai po Allah taala tapi baca rona rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi yassir buat temudahkan wa la tu'assir aja terpersulit akhir di apa lagi ya maka malampir ada Ustaz Salam Nasr boy maka angka paponco salawat Jibril sallallahu ala Muhammad wani sining baca sisa wani salasa sisa buto wani araba sisa buto wani kamis sisa buto wani sabtu sisa buto wani ahad sisa buto khusus malam Jumat juga 1000 tapi selain malam Jumat wadingi tala wadingi bagi-bagi misalnya 200 ko ilei 200 ko tangasoy 200 ko rewengi 200 ko wani pas 1000 tapi 1000 tapi aja tilaw dong sisa buban na tabaca wani jumapi tasampaja sunnah haja 2 rakang napa tabaca ka sisa bu 1 kali duduk angka aga-aga ta cinela da tilaw ya kung kataw mak bangun pasantren tasuri mamal kami angka taw mak bangun bola na ciajaji tasuri mamal kami angka taw mak balu na degaga angka taw ko makutan na tanang ngero na balu tasuri mamal kami insyaallah barakah nanya tu tapi si sabu tapi aja tak pakai milau dong wani juma pinapa tu milau dong si sabu ko wani siningi wani salasa wani arba wani kamisi wani satu wani ahad 1000 malam Jumat juga 1000 tapi abi ko wani jumai cicam mi tudang de na wadingi bagi ya mi rolangi wadimu bagi-bagi ya kong kahajata insyaallah si sabu de to na meta maka bami tu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ya ro cinampa ya ko sisa bu de kan na 10 menit arwami menit ko sisa bu cinampa ya ko to mah HP wah tas duit jadi nama ingat maka kan itu jadi saya sampaikan ini sholawat Jibril asanna utamanya ibu-ibu nasabah ibu doa tak tu mustajabah tilau dongangi anak tak tilau dongangi lakai tak aja tu sila di tu si susai lakai tak tilau dongangi anak kalau ni menyak padahal dia nak kalah itu makun raya aja teman coba ko mangkai lakai tak boleh amma koki ya kong ka masalah na tapodangi kalau sabar lagi deng angka tu hikmah oi tak pematanna yo pokong kay lakai ye pole nang ka masalah kalau lupa makar ni enggak ni gasur ko andre ni gaga ya ko makolnya tu nabita apa lawi go wahira malodi su nabita mon rokorok ahadija malodi sulo bawang andre sisanna la runtuk ko malaikat jibril ni karokoi lari rewa nabita maka selang dakhili kalamuya masilang nabita kalare gawitare aga nasa khadija
idi na tauliwa kanja de ka haga jata de na mungkin anu maja itu bitangi anu madeceng itu kere tangaban ni na rewa lakay na masilat tin rima mata apa pole gua hirah tapay patanang ngatin na ko baynena bagay di kong kalakay tapole makan datang aban ni na runtu poco nalattu boleh tenre tapi makan berupay palopo makan memang nga palali ng kalakala itu yeah. Jadi itu penting saya wasiatkan mendukung suami tadukung ya tapi di lakaye kong kadita talingi bayne tanali na makatan ni barakat aja na di makatan ni pang kami to lakay le naman perikanto hidina engka tu talingi bayneta yan ang kalakay lolongan di 5 juta na 3 juta na pitangi baynena ya tu 2 juta capu batu matu di sakalagan ni de nak baraka ya to ko puramoy nakatanima na makunray na patilaw pe mamakala talenga di 2 juta nang kau parikanto wakatan ni insyaallah iyo po ko nalagami manginap panalig tak di baba mati tulis sa kalaga mali iya makita ya to na pura mo nakarawa makunray di mabarakay tapi di makunray ya to si tappa makatan ni di tappa manap bula batan anu siwali wan suwa aja pak bunulah kay to makoy iya pak mega makokoy ni ang terakhir mega makoko apa ji agagok ko bolay di ji gagunana Mega panne tak 20 losi talumian re namun yoro panne plastik to hadiah rinso oring makai kayali yo kimana ngasanya jijo kola marie ya moro pannoy osi to dipake sabbo inabawi lo pasay na tempere yo no kasina gire waju-waju kola marima jiji kemana makai ballo ya mau tu daster itu 5 kiking itu lina pake ya kira penne plastik sirup gesah cerit penuh si kepok lobo kepe daster sope padahal angka mana mungkin lalang marima ke ballo dia ini pakai tegere malito ni Gucci tegere egan naga rumah solak bawah itanay mana itu mato patapulo sona deni pakai wajujue diminta pertanggungjawabannya kala di hari kemudian tapulo sona egan na wajujue sorot jai apalagi ke majelis taklim dan aja majelis taklim majelis seragam dari lalu kayak kadewa kalau majelis seragam makna majelis inran kami kau pada nalempas sarojai nanang kasih nah iya maka tanama kakanja aku makitu pakai tas sidak pela kaita iya masambu bulu mata na pelo ko sidak pela kaita deh menyamang iya nama kay kamakunray uli masuk papa mitimun aku betama kamara dia pernah beresalan na lobe lakay iya biasa tuh wanita idaman itu anggun di ruang tamu gasit di dapur biasanya anggun makanja pakaian yang ketiga gasit di dapur deno ni cangkiri na najaji way palan seksi di kasur alame maniwaju kami na manipi ko to mesi dapela kay aja na mabuku mana ngalelewe napay makusok napay mamasko napay owe angka tu dastar ko sentral losok nomor 2 le ko lokana angka ko total lo si tinro apa mulai ase res na latu yawa dastar praktis tapahan ibu iya sabab magai kesenangan suami di situ keridoannya ya kumasenang ya tinala kita insyaallah dia nak kita tapi namo maga tanre na baca-baca ta namo ikan na pak donget ta na leko tu masusay papina di na pasti lari man denon robolay makanya saya wasiatkan jangan pernah menjadi wanita yang dilaknat oleh Allah kega orang yang dilaknat itu adalah termasuk orang yang selalu memberikan kesusahan makanya yassir wala tu'assir mudahkan jangan persulit semua itu pancaji bola atau kutu rahmatan lil alamin anak-anak taja tasusai majid nang kamakun ray pananakam
Natat dia nak mandan na moto nak moro tak kajan na cai di sini suruh dia nak cai si boleh dia nak pek bang ya handu na cai di sini ale nak baju na sekolah na cai si milai dui ma cai topan no ya nak sekolah na cai di topan re pula sekolah nak de perbagi tasal ma cai si awe suruh lo mandana na mar ma cai si pure mandana antar bagi panen na cai di si suruh lo mengajar nak moro batu-batu na cai di si boleh mengajar nak tu limon ro manotong ma cai si awe de metono le bade ceng itu ditanggat tangor alon sampai masih jam toa ya iya nama kada tau pandai te kome ko manipis runtu nabi tapatapulo so na patapulo ni naja mo cai kong katau dia nama cai patapulo so na patapulo ni insyaallah wan bisiruntu nabi tayat tu lega perang mangakumi manina sadde iya perbanyak salawat dan salam kepada Nabi. Saya kira ia wasiat kange mudah-mudahan apa barakah ibu Allah Ta'ala. Ada beberapa hal sebenarnya dalam kehidupan ini Pak perlu meneladani Rasulullah, utamanya kasih sayang dan kelembutan. Jangan menebar fitnah. Hati-hati sekarang dengan handphone, pertanggungjawabannya besar ya. Kau sisak butong mite berita, sisak butong riba bertanggung jawab. Hati-hati men-share sesuatu yang tidak jelas ya. Kotis lagi makada kemarin kan itu ada yang penganiayaan ke orang tuanya yang di Makassar, mempesenya mitai, makanya saya tidak share. Hal-hal seperti itu tidak usah di-share karena tidak ada juga manfaatnya. Palingan kita bisa buat status bahwa didilah anak dengan baik, perbaikilah doa supaya dia bisa menuntun kita bukan hanya di dunia. Karena men-share itu bukan hanya menyakiti perasaan tapi juga banyak hal. Jikong kagaga maka dari itu gagunana jiko taleh aja bawan. Iya, lebih baik menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabb, pertemukan kami dengan syafaat Rasulmu ya Allah. Kami tahu ya Allah kami banyak dosa dan khilaf ya Allah. Ibadah kami masih jauh dari kesempurnaan ya Allah. Kami sangat rindu ingin melihat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami walaupun hanya saja di dalam mimpi kami ya Allah. Karena Rasulmu telah berjanji siapa yang pernah bermimpi melihatnya maka dia mendapatkan syafaatnya telah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini adalah kami bergembira dengan kelahirannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi asbab untuk mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu ya Rabb. Kami tahu hati kami masih jauh dari kebersihan dan kesempurnaan ya Allah. Kami tahu solat kami masih jauh dari kehusyuan ya Allah. Tapi kami merindukan surga dan rahmat-Mu ya Allah. Tuntun kami, keluarga kami dan anak-anak kami masuk ke dalam rumah-Mu ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari maksiat dan dosa ya Allah. Engkau yang maha penjaga ya Allah. Engkau yang tidak pernah luput dari penjagaan hamba-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu jaga keluarga kami ya Allah, istri anak-anak kami ya Allah. Begitu besar ujian dan fitnah di dunia ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb. Kami tunggu lama ya Allah. Kami sungguh lama ya Allah. Kami tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari-Mu ya Allah. Selamatkan kami, keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah. Seluruh yang hadir di tempat ini ya Allah. Berikan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, hapuslah dosa-dosa kami ya Allah. Dan tambahkan derajat kami ya Allah. Tambahkan derajat kami ya Allah. Tambahkan derajat kami ya Allah. Kepada semua yang bersedekah di tempat ini ya Allah, lipat gandakanlah sedekahnya dan jadikan dia sebagai asbab untuk keselamatannya ya Allah. Pertemukan kelak dengan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu ya Rabb, tidak banyak yang kami bisa lakukan ya Allah, tapi kami tahu rahmat-Mu begitu luas ya Allah. Rahmati hamba-hamba-Mu ya Allah.
rahmati umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jabur umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.